Udah begini doang dandannya. Lah udah bang, mau gimana lagi emang? Lah dandan 2,5 jam cuman begini doang hasilnya. Oh my god. Abang kira kali dandan lama-lama pas keluar jadi Luna Maya. Ini mah sama aja, kalian ngerombeng juga. Nah nih, bensin abang ngedip ini Neng. Abang mah motor make doang, kagak diisiin bensin. Lah Neng, abang isiin bensin Neng. Masa abang isiin air kobak? Oh my god. Waktu itu pernah emang abang coba isi air hujan. Bukannya maju, jalannya malah mundur. Marah aja bang. Ya udah yuk, nanti beli bensin eceran aja, seliter. Seleter? Lah kurang Neng. Abang nih kalau beli bensin bukan leteran lagi. Abang kalau beli bensin 4 gayung 5 gayung Neng. Udah